At isa. Makatarungan. Makalinga. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama. Sa lahat, siya ay dapat Ng karamasan. Rayaan. Ang pamumuhay. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng
May payabak, kaya naman po, good morning. Bay tayo pag-umpisa ng kikatampong misa, then yung kikatamong Parish Pastoral Council for Responsible Voting Team. Ayan po, pag-umpisan na po yung karelang obra. Anting Santa Iglesia, yung kikatamo pong katungkulan, obligasyon, kindaratang eleksyon, has na ka-importante. Of course, we know that we will not endorse any candidates directly, po. But then it is our moral responsibility to guide, gabayan ang mga boboto. That includes tayong lahat, po. So, imumuna pong responsibilidad ng PPCRV, yapintang voters education. Voters education. So, po ka-creative, rening kaya katamo pong team, NSDP, PPCRV, they came up with a video niya po, bangkanita sopan dakatamo, i-guide dakatamo kinin daratang election, particularly king pamagboto. So, ito ang ating pansin sa ating video, sa ating mga TV monitors. First for the PPCRV theme song, and then we have the panatang Maka Pilipinas. And then a little message from our coordinator of our municipal coordinator for PPCRV, who is Ma'am Lensa Intal, from the Lectors Commentators group. And then for today, very short MTV or video episode 1 at Lula Poreni episodes, but for today, just the episode 1
den tandanan tamo ken pamagboto. You see, even kita pong title mo, den tandanan tamo ken pamagboto. Ding halwa siguro bahalutano already, pero just to remind us once and for all, nanaring reminders ken pamagboto. And after nanita, in video, we will proceed with the celebration of the Holy Mass. So, albentahin taim-tim, manalangin po. Kailangan ng bansa, ng kiyakatangbalin, yung panalangin tamo. O iting the best, po, partisipasyon tamo. Kaniting daratang election. Wala na pong patumpik-tumpik, pag-umpisan tayo po. Again, tuon ang ating pansin sa ating TV monitors para po karining sidyada rin kiyakatamo pong team, NSDP, PPC, RV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng makapilipinas, makapilipinas, makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Iboboto ko Maka Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makatao at may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig, tumulong, makahawon ang bawat isa. Makatarungan. Makalinga. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay hindi mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw. Para sa makabagong bukas. At higit sa lahat, siya ay dapat makadiyos. Kaya ayaw niya ng karamasan. Siya ay makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Nano ing papel mo king bansa mo. Nano ing papel mo king balen abaitan mo. Miyayaliwang penibatan,
pegaralan at estado king kabilyan. Dapot king Mayo anwebi, ing papil mo at ing papil ko, metong yamu, ing bumoto. Nino ing iboto mo, nino ing iluklok mo, king maulagang karapatan ang makayatang karinggamat mo. Tara, king mumunang episode, ning kaya katamong pamagsadya, ban abalo, nung nino ing dapat mong iboto. At nano ding dapat mong tandanan, potang gimpanan me ing papil mo bilang botanting Pilipino. Ding tandanan king pamagboto. Mumuna, ing pamagboto, sagrado yung karapatan ami pagkalup kaya katamo, grasya yung ibat king apong Ginoo. Kadwa, alime pamisali ing boto mo, alime mo naman pamayad utang alub. Katlo, yung ulaganan ng konsensya mo at lundalan o limandalan o libuya mo, kamura mo naman. Kapat, istong pirayit me ing sarili mo king pamagboto, aliwa mo ika ing magdusa, nune patireng anak at apu mo. Kalima, iboto tala, ring biasang manimuna, aliwa ding puros na mani muna. Kanam, iboto tala ding ating prinsipyo at ding ating takot king ngapong Ginoo. Ikapito, iboto tala ring ating plataporma at programa, aliwa na mo ring puros forma at drama. Kawalu, makasawa la ring mangako ng mangako at puros mo salita, dapat ding dakal gagawan, ilang pilinan. Kasyam, ingin kalimang utos ni nga pong Ginoo nga na eka makamate, alita la boboto ding mamatakot at mangitil king biye. Katataw yan, isto nga ka may boto, alakang karapatang magreklamo, samasan tamong magboto, para king tagumpe ning balen at bansata mo. Makasadya na ka? Kabang papalapit na ing daratang nga halalan, kaya kang pakatandanan, ing boto mo, ing susi nening bukas, ning balen at bansa mo. Basta-basta bibilog at bilog ka ring kandidato. Siguraduan ing tunerang plataporma, yapin ing pamagserbisyo. At king upaya, ning banal na espiritu, king konsensya at katapatan tamo, bumoto ka ring karapat-dapat abisang sumuyo. Crisanta Dimal, Cap Jerry Kiambao, Vice Mayor Keko Almayo, Mañaco Pineda Family, Tan Salvador Family, CWL, Birthday pasalamat ng Roberto and Claudia Tolosa, Mary Jane Aguilar, Estrelita Alfaro, at iuli no sana maligaya banwa ring kaladwadari Erlinda Valaspin, Lucia Teodor Dimla, Riza Texon, Gloria Haber, Conrada Henaro, Fautista Henaro, Erardo Tingson, Rosario Madarcos, Kirobin Mangune. Pasibayo po, Maya paabak po kay katamungan. At syuta na po king kapitong Domingo ning karaniwan a panahon. Idawan tayo po iting banal na Eucharistia, ban mikabus at iligtas na katamo, at ding kay katamong pamilya, at ing mabilo gayato, laban king COVID-19. Paunang salita. Luguran nyo laring kekong kasalang.
Haliwa iti ing imposibleng diling bage, amalyari ng adwan Jesus kaya katamo. Potang ating may kapanasakit kaya katamo, papanatilyan talang nanaknak deting sugat. Malagwa tamong kakalingwain, ing potang gugulot tamo laban king Diyos, kapamilya taning pamikasala, manatili nakatang luluguran at patawaran. Iti ulit-ulit ng daraptan. Adwan tangeni kang Jesus kaniting Eucharistiya, hindi na nakatang pamanalastas at tetagan dapat mayap karing meka panasakit kaya katamo. Talakad tapo at ikanta tayo ing dalit apamuklat. Iti po nating meto nga pamilya, pugayin tayo nga pong Ginoo. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing Diyos, peki kasundo nakatamo, king kayang sarili, kapamilatan ng Kristo, at binye na kay katamo, ing obrang misundo, kaniting pamakikasundo. Ing Diyos, kambe, ring kayang kapatawaran, manatilya sa kapilanman kaya kayo. At care ko ang timurin. Lugod, kalupan ng lugod ni nga pong Ginoo. Love like God. Dapat ingkutang makanano yuwari lulugod nga pong Ginoo. Bang kanita bahaluta mo nung makanano tamo namang sukat lugod. At kadwa, o ba't kailangan tamong lugod? Kalupan ng lugod ni nga pong Ginoo. Karang kapatid, o ren po, ren kaya katamong damdaman king Ebanghelyo. Iyan po, ing mayap abalita, akay katamong pigunaman, kaniting kapitong Domingo ning karaniwan a panawon.
Sadya talang nini, rin kaya katamong sarili, kapatad, adwan taking ginu, inggawan na katamong mapamakalulu, mapamatawad, ulingin Diyos, iyang at syubanwa, maging mapamakaluluya kaya katamo. Yagkastang milyonan ing kapanyisyan, magkumpisal ko, King Dios, amayupayang tutu. At kaya kayo kabatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanikapuko kang Santa Mariang Kapinangmang Birhen, karing sablang anghel ng Pong Santo. At kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Dios, sa ginutang. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa nangga king biyela nangga. Amen. Bayan dalam ring choir, ligaya, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abangwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abangwa. Manalangin tamo. Ginong Diyos, mapamakalulungid pa. Bustan mong aduan na ning anak mo kaya kami, kapamilatan din kayang amano at alimbawa, ing emi ablasanan dewakan, ing karokan, at maging makabuklat kami, king kenumang ating kailangan kaya kami.
Bustan mong lubos keng mika kamalayan, king iti daraptan yung Jesus ke kami. Bustan mong agyagana kami ning banal mong espirito, king matibe kapanaligan, king lugod kaming makiwangis, di takmuman ke ka, aparating mayap ke kami. Ipagkalugmoy ti ke kami, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiyo ning amano. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng libro ning Propeta Samuel. Kanita, agad-agad yang mintay Saul, king ilang ning Zip. Kayabe nalaring at 5,000 piniling sundalos ning Israel, ban panintunan de i David. Inya pagulong lang linapit di David at Abisai, karing sundalos. At ikit deng matudtud isaul, kilob ning kampo. Makatasak ya king gabun, lele ng kabuntukan, intandos na. Matudtud ya lele ng Abner, at makapadurot lakeya, ring sundalos na. Kanita nga nang Abisai kang David, king aldoyti, bingene ning Diyos karinggamat yu, ingke kayong kasalan. Paintulot yung tandusan ke, king kabud tandus na. Misan mo, keman kailangan tandusan makatadwa. Dapot pekibat ng David kang Abisai, eme nananan, alang ninumang lapastangan, kim pinili na ning Ginoo, aeno sana mamayaran. Inya kinuha ng David ing tandus, at itang luna na nadanom, atsu kabuntukan ng Saul, at saka na Lameko. Alang metong mang menakit, o makibalo, o migising, menatili lang matudtud, uling pepatudtura na lang manyaman ning Ginoo. Linipat ya kasumangi di David, at tinalakad ya king babo ning bundok-bundukan. Malaut-laut ne kanita karela. Nga ng David, oy ni ing tandos, makamalari. Tuburan niye ing metong karingkay na kanyo, baneng kuwanan. Ablasan neng mayap ning Ginoo, ing balang taong makatuliran at tapat. Kingaldong iti, bingye na kayo kanako ning Ginoo, dapot eke ninanan, ing pinili ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Ing Ginoo malunusan niyo at malam. Puryan me ing Ginoo, o kaladwa ko. Mabilog kong pangataw, puryan meng lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo kay kayang puryan, sablang keya keka pepanabang, emo sana kakalingwan. Ing Ginoo malunusan niyo at malam. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran. At king sabla kong sakit, pakayapan na ako. King kamatayan, kakabos na ako. Ing lugod na't lunos, pagkalub na kako. Ing Ginoo malunusan niyo at malam. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Eya gad mimimwa at tapat ing lugod na. Nakatamo papatulan, agpang king depat tamong kasalanan, ni ablasanan man. Agpang karing kaya katamong dewakan at kamalayan. Ing Ginoo malunusan niyo at malam. Nung makanano yang marayo ing aslagan king albugan, makanyan la karayo kaya ring kaya katang kasalanan. Nung makanano na lang lulunusan, ning tataring anak na, makanyan nala namang lulunusan ning Ginoo, ring makitakot
Kea. Inginu malunusan niyo at malam. Kaduwang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing kasulatan sa Sabiana, iyadan ing minunang tao, melyariang espiritu at tinanggap biye. Dapot intalwingadan, espirituyang magkalubye, aliwa ing espiritual, ing mumuna, nune ing material, at kaybat ing espiritual. Milalangya ing minunang adan, king alikabok na ningyato. Ing kadwang adan, ibat neman king banwa. Detang king yato, kalupa nala, ning melalang king kapamilataning gabon. Detang king banwa, kalupa nala, nitang ibat king banwa. Antimonong makanano nakatamong kalupa, ning taong megawa, king gabon, makanyan tamo namang maging kalupa na, ning menibatan king banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Talakad tapu ban parangalan ing mayop a balita. Nuwan ko, ipa, ginuna ning banwa at yato. Pepakilala mo karing taong masmus ding misteryo ning kayaryan. Inginu manatili kaya kayo, At keko ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keko o ginu. King panahon na ito, Jesus nga na, ikayong makiramdam ka na ako, sasabihan ko kaya kayo, luguran nyo lang, rin kaya kayong kasalang. Daptanan nyo lang mayap, ding masama kaya kayo. Panuwayan nyo lang ring manyumpa kaya kayo. At panalangin nyo lang, ring manabuso kaya kayo. Nung tampalingan ding pisngi mo, hirap niya naman yung kasumangid. At nung kunan din kaya kang balabal, ibiye mo patining kaya kang baro. Ibiye mo kanino mang manyawad kaya kay nga duana. At nung kunanin ning aliwa, ing bandi mo, mune pasubli. Daptan mo karing aliwa, itang buri mong daptanda kaya ka. Nung di malugod kaya kayo, ilamong luguran niyo. Bakit manaya ko pangablas? Agyang ding makasalanan, kaluguran dala ring malugod karela. At nung ding darap tanan yung mayap, ilamo retang darap at mayap kaya kayo. Bakit manaya kayong ablas?
agyang ding makasalanan, daraptan data. At nung ding makapamahay, dila mo rin paparaman yu, bakit manenaya kayong ablas. Agyang ding makasalanan, paparaman dala rin, kaluparang makasalanan, balang makasingil. Makanyan. Sukat yu lang luguran, ding kaya kayong kasalang, at daptanan yu lang mayap. Amaram kayo. At kayo maninayang may bayaran pa. Kinganti ganiting paralan, tanggap kong maragul ay ablas at maging anak na kayo ning kakatas-katasan na Diyos. Uling magana kaya, agyang karingalang pasalamat at marawak. Maging mapaglunos kayo nung makananoyang mapaglunos ingib payo. Tulad ding aliwa, na kayo naman natulan ng Diyos. Kayo mangondena, ating Diyos, na kayo kondenan. Matawad kayo, ating Diyos, patawaran na kayo naman. Di niyan yung laring aliwa, ating Diyos, di na kayo naman. Mamiya kayo, kung takal at masiksik, dakal at maglapo, ing miyabye kayo. King sukad a pinyukadyo, karingaliwa, karin na kayo naman sukdan ning Diyos. Kapatid, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Mayap abak, kaya kayo nga po. King Ebanghelyong dimtamtamo po ngeni, halos si Jesus, iyangan ing magsalita. At ka-importante, rening kayang sinabi. Dirina na rin kayang disipulo, tuntunan, nung makanano lang trato, ing balang metong. He was giving them instructions on how to treat everyone. Paano nga ba ang makipagkapwa tao? Makanano talapin tratuan ding aliwang tao. Isang Lucas, yung kaya katampong ebangelistang ini, pinitna na po king adwang party. Nung lawen niya po yung ebanghelyo, it's divided into two parts. Ing mumuna pong party, yapin tungkol nung makanano. It answers the question, how to behave. Makanano. At yung kadua pong party, pakibatana, ingkutang bakit. Why? Meaning, the reasons or the motivations. O't kailangan ita. Why? Bakit? Ditak po nga mano, kareting adwang party. Himumo ng party, sabi ko nandin, dirina na lang tuntunan. Ito nga isip kong instructions, translation ng instructions, tuntunan. Ding disipulo na, nung makanano lang tratuan ding tao, lalo na reng masama, karela, okay katamo. How do we treat people? Retang manyong pake katamo. Retang manyira kay katamo. Retang kasalang tamo. Those people who are in English hostile to us. May katadwa pong beses nung pansinan niya at oy ni po yung tagline na nung di nantayang hashtag yung kaya katang gospel niya ni it will be luguran nyo lang rin kaya kayong kasalang. In English is more popular. Love your enemies. Dapat, di na pa pong dagdag ni nga pong Ginoo. Nung makanalat, tratuan ding tao, lalo na ring masama. Kaya katamo, we are instructed to love them. Nano pa, do good nga na. Daptanan nyo lang mayap, ding masama kaya kayo. In other words, kamamablas, karokan, nung ingablas mo karela, dapat kayapan. Ano pa, panuwanan nyo la,
ring manyong pake kayo. Naning panuanan, bless you la. Ano pa? Panalangin nyo la, ring manabuso kay kayo. At yun pa, moreover, nga naman kanyan, we are to offer no resistance when people become violent towards us. Anyapin nga na, ini siguro, metong yan dapat pag-aralan, pakiintindihan. Nga naman kanita, nung timpaling na ka, kaya kang pisngi, hirap niya naman yung kasumangid. We are encouraged to give generously without expecting anything in return. We are to be loving, kind to all. Ay, kasakit yata maging Kristiyano. Ang yutanggawan nita, nung lawenta mo, matas ya standard. Inga pong ginune po. Alam mo itang migit, ketang normal na gagawan tamo, dapat lampas ya po, ketang nanong gagawan daring aliwa kaya katamo. We should go beyond what is expected of us. Lampas pa ketang normal tanang gagawan. Yung-image ko kayo na ba naming rubber band, ma'am? He wants us to stretch our lives. Stretch. Nakakasama maging stretch kanita. Banatan. Banatan. Ha? O, ba di banatan? Stretch na mo. O, yung rubber band, noon, it's in a normal state, ne? Pero, pwede ya pang stretch yan. Iunat. O, sige, unat. O. Sige, masanting itawa. Iunat pa. Kasi, alam niya, meron pa tayong iuunat. Pwede pa. Pwede may pang stretch. Mean to say, go beyond the normal. Lampas. Kitang nanong gagawan daring aliwa kay katamo. That's the first, ne? How to behave. The second is, why? At kailangan tamong tratuan din taong masama kay katamo. At kailangan talang luguran. At kailangan talang panuwanan. At kailangan talang panalangin. What are the reasons? What are the motivations? O yan, inkadwang party ning kaya katamo pong ebanghelyo. Kaya katamong dimdam ngini. Sasabyani nga pong Ginoo, king kadwang party ning kaya katang ebanghelyo ngini, lalatag nung Yesus. Reng basihan, panibatan. Bakit kailangan lang gawan deti? Bakit kailangan yung luguran din kasalang? Etc. Etc. Kasi, ing tunay disipulo o ing tunay talatukin ng Yesus, makasadya na yung tukian, makasadya na yung gawan, ing gagawa ng Yesus. Nung tututo ka, kaya kang pamaging anak ng Diyos, nung tututo ka, pamaging talatuki at disipulo ng Yesus, it means to say, kailangan makasadya na yung tukyan ito. Manibat na bengi, karimisa king baryo, imeto nga kantang isipan ko, magkuresma na eh. March 2, Ash Wednesday na. Tahitang favorite tamo nga nalos, tahitang, pusanan may krus tuki ka kanako. Alang yata yung makibalo ka nita. Ay, ito po yata memorize. Tanong mo ba? Pusanan may krus, tuki ka kanako, pusanan may krus, maglakad gulot ko. Nung may pusanan ng kaya kang krus, tuki kanako, arapat alimo. At kaya ba ini palagi ako kapatad, kareng krus sa kailangan tamong pusanan. Luguran agyang din kasalang. It's so easy to say, Ma'am, but in reality, masakit iyang gawan.
Pero kailangan niyang gawan. Bakit? Uling, o ining mumungkahin ni nga pong Ginoo, o ining dalan ning kaligtasan, o ining dalan king kabanalan. Bisa tamong may kabiyela nangga, bisa tamong may ka biye manawa, miligtas, o ining reseta ni nga pong Ginoo, o ining tuntunan na babiyan ni nga pong Ginoo, at uling maganakayang Diyos, dapat maganakatamo mo naman. Ano yung kalagoy tang kadwang pamamasa San Pablo Corinto? Pakikiramdaman kayong pasibayo ng di nga nang makanita. Antimonong makanano nakatang kalupan ng taong may gawaking gabun, makanyan tamo naman maging kalupan na ning menibatan king banwa. Ninong menibatan king banwa? Jesus, ami katawang tawo. Milalang tamo, king kayang wangis. Inya, paknikwan ng tamo, kapatid ko, anya yung Diyos, may katawang niyang tao, Jesus, bangkanta maging kawangis. Makiwangis tamo kayo. Uling kimbiyanin nga pong Ginoo, pepaltona nung nino, at nano yung tao. Uy, ting daylan. Mitong itang iligtas na katamo, pero kadwa kita, meging yung tao, bang ipakit na kaya katamo, nung nino yung tune tao, nung nanuya yung tao, dapat. Uling, ing Diyos, magana kaya, dapat magana katamo naman. Uling, mapamakaluluya, dapat mapamakaluluta mo naman. Nung mapamatawad yung Diyos, dapat mapamatawad tamo naman. Kasi, at yung ibangheli nini, nung kasing kagawan tamo mo itang normal instinct, luluguran ding taong lulugod kaya katamo, at darapat mayap ka rin, darapat mayap kaya katamo, yan ang ebanghelyo, alatang pamiyaliwa, kareng makasalanan, kareng makakilala king Diyos. Igwaya po ita, if we only love those who loved us, if we only care and do good to those people who do good to us, din nga na ning ebanghelyo, alang pamiyaliway ta nga na, karen tawong, makakilala king Diyos. Meaning, there's no extraordinary to that. That's just a rubber band in a normal state. Stretch it. Iunat mo. Pwede pang gawin ito. Uling anak na kataning Diyos, kapatid. That's the reason. That's the motivation. Uling anak na kataning Diyos, dapat mo'y maging kawangis. Nakatamo. Tandaan niya po, King libro ng Genesis, we are created in the image and likeness of God. Ito mo, mera lang tamo king kayang wangis. Tandaan niya po ita, kibat ning lelang ni nga pong gining tao, nang sinabi ni nga pong Ginoo, and God saw it was not just good, but very good. Tandaan niya po ito, alayang lelang in tawong masama o marok. Mayap tamungan. Uy, ting kapag nasani nga pong Ginoo, at uli ning kasalanan, uli ning maynata mo, nang kay, misasakab tamo, may kakasala tamo, dapat, adon na nga pong Ginoo, talakad tamo, at maging kawangis ning apong Ginoo. O yan kapatid, ing panagkat ning apong Ginoo, lugod o lugod nung makanano yung lulugod ng apong Ginoo. Kawangis ning lugod ng apong Ginoo. Nakaburik nga manong iniking kapampangan. Dalise lugod. You know what does it mean in English? Translated in English, genuine love. Dalise lugod at maging mapamakalulutamo mo naman. At katataw yan, kalupan ng Diyos, babihin ng sarili na buong buo, alang pamangabiran, makanyan man itamo sana. Kimbiye tamo. Kayapan para karingaliwa ing pagnasanta mo. I repeat that. Kayapan
ing pagnasantamong daptan karing aliwa. Wow! Agyang masama laki katamo, agyang daptanan da katamong marok. Kaya pa ning ablas tamo. That's sa Kapampangan, ha? Ablas ta karela. Bakit kaya? We know this na po, even psychologists would say, ma'am, baluyatang mo ni, ing marok, manganak yang marok. Ing palibuntok, manganak yang palibuntok. Imong pwedeng paralan bang mituknang, ing karokan, o nanumang dapat marawak. Stop it. The only way to stop it is to what? Love. Kamamablas. Pero kay katamo kasi nang kayan, itang magiganti. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ne po? Huwag pangadiming kaya kang kasalang. Pero yung kutang nanin pangadi mo, mabaknal niya sana abang mamangan niya, mo, ne? Itura niya sana, mitakid niya sana, mo, ne? Tingaliwa, ne? Mahin yung pala po, ne? Mga matay nongan sa itang makanita, ne po? Aliwa po yan, ituturunin nga pong Ginoo, malinaw king ebanghelyo, lugod, kalupan ning pamaglugod ning apong Ginoo. Kalupan ning Diyos, ababiyan ning sarili na bungbuo, alang pamangabiran, makanyan mo naman sana kimbiyata mo, kaya pan para ka rin aliwa yung pagnasanta mo. So matutal kapatid, naning bukasyon tanga mo, naning panagkat ni nga pong Ginoo kaya kata mo. Kaluman nyo na nga ning sinabi ko, aliwa mo ini, lugod, kalupan ning lugod ning Diyos kaya kata mo. Kaya po ita, our vocation then is to love in the way God loves us. That's it. O yan yung kapanyausan kaya katamo. To love in the way God loves us. Lugod, kalupan ng lugod ng Diyos kaya katamo. Okay, ngini. Consider talangan po din ing panagkat ng Ginoo kaya katamo, ihapi ni ngausan tamong, ala ko pong direct translation king Kapampangan. Total generosity of spirit. Total generosity of spirit. Itang etaya lilimito, ing pasensya, etaya lilimito, ing tiyaga, ing kayapan, ampong lugod. Anli lugod. O ito. Anli lugod. Alang kayangganan. Pag-ibig na hindi magmamaliw. At yung poking party, bandang tauling party ng Ebanghelyo ito, inyang nga nang asus king Ebanghelyo nga nang makanita, antayo ito, mamiya kayo kingustong takal at masiksik, dakal at maglapoy miyabiye kaya kayo. Ani po, king sukad at pinyukad yu, karing aliwa, karin na kayo naman sukdan ng Diyos. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Nga po kalagoy ning analogy ni nga pong Ginoo, aus tamo analogy. Pamikumpara, takal nga na, panyukad nga ni nga pong Ginoo, inyang anak tamo po ware, inyang anak, aklis ako, potang sabihan na nga pong peri kanta, balayo galang manese akong abyas kanta, potang busy la rin ako at saka mapagalaking palengke, rek, manese na ka, pilang takal, pilang gatang, ito, pilang gatang depende nung pila na rin mangan. Uwit balang makanitaya ing analogy ni nga pong Ginoo. Ing ginamit ng Jesus, ustong takal. Istong sukad, good measure. Bayula pa rin rice dispensers, gatang. Yan yung kaya katamo. Usually, lataya po ito, kaya mamati. Siguro nung magpiesto, mamati. Itang kaya kang gamitang panyukad, po. Similar ya po, kining ginamit ni nga pong Ginoo nga ng Jesus, ining panyukad, kailangan niyang pitpitan. Imagine niya po potang diyan may abyas, inggatang, kailangan may minsan kulugan, siguradan mong alang spasyo kaya tanggatang, meaning siksikiya. At kay ba't
nanunggawan mo kay Bananita, kalusan. Kalusan is Tagalog. Nahos mo kanita. Kalusan ng makanyantang baboy, tang labi ni tang gatang, you level off at its brim, bang akwa may tang eksaktong takal. Ne? Kalusan ng makanyan. I imagine niya po, ingamanwan ko, hi, iya, ikami murugong rice dispenser no yata din eh. Yan ang kaligwayan, kanita itang gatang ni Ate Josie, aranasan mo itan, kasanting gamitan ni po, ngini, imbes na kalusan yo, itang gatang, inggawa ni nga pong Ginoo. Listen, paboren ng sumobra, maglapoy, yung takal, itang ingabyas, mibubulus, pababa, mag-overflow yo, may kalusan. Paboren ng lumapo, inggatang, itang sobrang ita, mibubulus pababa, kapatad, yapin ng lugod ng Diyos. Balong stuyin ng Kapampangan, lugod naman niyang pukake. Lugod na sobra. Nag-uumapaw nga naging Tagalog. Nga kiniday kwaring kapalag tamong charismatic. Siksik, liglig. Ay, balita? Siksik, liglig. Umaapaw ng pag-ibig ng Diyos. Kalaguna. Meaning, analogy nga pong Ginoo, kalusan. Paborening mag-overflow. Such is the love of God. Similar to a glass of water, punong-puno na ang baso sa tubig, bigyan mo pa ng tubig galing sa pitsil, yan ay mag-uumapaw. Yan ang napakagandang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. At yan yung lugod. Bakit ni nga pong Ginoo King Cruz? I told you last Valentine's Day, the perfect symbol of love is not the heart because the heart will stop beating. The perfect symbol of love is the man on the cross because he will not stop loving. Amen? Yan, inlugod ni nga pong Ginoo kaya katamo, kapatid, apakilala ng Ebanghelyo. King simpleng amano, ing panyukad ng lugod ng Diyos, listen to this, alayang kayangganan. I love it in English. The measure of God's love is love without measure. The measure of God's love is love without measure. Eya tatakalan, eya susukdan, yung lugod ng hapong Ginoo. Lugod, unlimited lugod. Ngini, makanyan man kaya katamo, kapatid. Makanyan man kaya katamo. Nung alatang makanining klaseng lugod, etaya posible nga luguran in taong kasalang tamo. There you go. We cannot love our enemies, those who have wronged us, ding masama kaya katamo, ding manyira kaya katamo, ding kakalaban kaya katamo. Nung alatang makanining klaseng lugod, kalupan ng lugod ni nga pong Ginoo, siksik, liglig, umaapaw, anli lugod. Etaya posibleng aluguran, in taong kasalang, o etaya pwedeng apatawaran, in taong masama, o may kasala kaya katamo, nung alatang makanining klaseng lugod. Panetamong manenayang kapalit, karing maya padapat tamo, karing aliwa. But God commands us a total generosity of spirit. Agyang masakit. Bakit? Uling yan dalan papunta king kaligtasan. Yung dalan papunta king kabanalan. Nya, patad, aduan tamo po, ingrasyang iti, kaniting misa. Generous in spirit. Total generosity in spirit. Banlugod tamo, kareng kaparang tao. Kalupan ng lugod ng Diyos. Kaya katamo. Amen. Palakad tapo.
pasyagta mo yung kikatang kasalpantayanan kapatid. Sasalpantaya ko, King Dios, ibang mayupayang tutu. Di na lang King Banwa ay tiyatu. At kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen. Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlong Aldos, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ya naman keti. Banmukum ka ring mabye, ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang yeding mete, at King Bie Alananga. Amen. Igipatang at subanwa, binayang meging mayap kay katamo. Manalangin ta kaya ban ing mapamakalulo ng lugod, yung maging tanda ning kay katang relasyon, king balang metong, at nga tamong makisabi kayo, Gino, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Para kay katang sablang Kristiyano, baning kapag sadyan tamong mamatawad at alang patanat, apamagdulap, kapanupayan at kapayapan, ituldure i Kristo, ating kayang ebanghelyo, ipanalangin taking Gino. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Para karing alus maniwala, king pamamatawad, para karing babye, bayong pamikatagon karing aliwa, ding sesese sa malub, ding binulag ng pepasyasan alub ning kamwa, baning Diyos, pagkalupanong pakalulo, ipanalangin taking Gino. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Para karing anggang bansa ning yato, baning karelang parasan, politikal o financial, kayupayan, nune pangkabilugan a pamisan metong at pamiluguran, kambening kagalangan, para king matulig na't interes ning metong at metong, ipanalangin taking Gino. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Para karing manalipit at kasalang ning kasalpantayanan, banin pakalulo ning Diyos, patawaran nala at ibuklat ding matara ring maglalang ng lugod ning Diyos, para king balang tao, ipanalangin taking Gino. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Para karing kekatang komunidad Kristiyana, bandamdaman tamo ing aus ng Isus, milele karing kekatang pamisagsagan at kaymutan, ban alupig tamo ing dewakan kapamilataning kayapan, ipanalangin taking Gino. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Tanggapan na sa ng Diyos, ting katampong kapasalamatan at kayadanon, antimorin, ilunoking kayarianing maligaring hanggang kapadatamong mayamo na biye. Ipanalangin tala po, King Gino. Gino, busdan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulo. Pakuida katahimikan kapatad, at doon tamong po yung sarili tang kapagnasan, at din kapag nasandaling kapatad tamong manyawad ka rin kaya katang pangadi, ila po rin makatuki. O mapamakalulong ipa, kaluguran mo pa mo rin, di nga lang pasalamat at migtaksil kaya ka, kaya na kaya kareta. Sa upan mo king miyabye, karing kekeng sarili, anti mo yung daraptan mo, ban ika,
ing maging ipami, ngeni, at kapilan paman. Amen. Ing liturhiyo ning Eucharistiyo. Manalayan kayo, karagong kapatid, panining kaya katawang pong dawon matanggap ya, arapan ni Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan ng sana ning Ginoo iting lawon karing gamat mo, king kapuri at kaligayo ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, mapamakalulong iba, yapag may dulang ning kaya kanganak, anting metong atanda ning lugod mong makabuklat karing sabla, king metong ayatong alang lunos. Antinaning tinggap mi ing panagkat mo, patanggap mo naman kaya kaming sablang maging bunga na, baning mapaglunos mong lugod, mi kakatawan at daya kaya kami. At pakinabang nandang pareho, ring kakaluguran mit kasalang, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Amen. Kapatading ginumanatili kaya kayo, At kerko antimuri, yat nayo ring puso yo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos kingalanang gat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, para king pangayat mo at dapat mo kaya king yato. Busal ning pamisalang salangsangan at pamisagsagan, balumi, kingika, ing miyarap king kapayapan ka rin kaisipan mi. Ing espiritu mo babaywano ring puso mi, ding mitutunggali, magmula lang milibaya na mano, ding mikawani, miyaduangan, langgamat, king pamikaluguran, at ding bansa, miyabe-abe, ren pagtulapan, ing dalan ning kapayapan.
Mga gobrayang espiritu mo, potanging pamikaintindi, wawakasaneng sigalutan, potanging sama, ipawi ng pakalulu, ating benggansa, munyedalan, king pamamatawad. Para kaniti sukat dakang alangpatan at pasalamatan at purian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe lang tuknang babi kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Kita mo man, nabayan na rin where, Hosanna, ing kakataas-tataan. Misan pa, mas masikan, Hosanna, ing kakataas-taasan. Tunay kapin banal o ipa, ika po yung panibataning sablang kabanalan. Uling ita pagparalang pumi, ing pabanalan mo sa ating aking king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ng kinuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, kim pamaylasa na kamatayan, kinuwaning tinapit, pepasalamat yakeka, pirasin at binyene, karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amitawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para ka rin sablang tao. Bangkiat ami patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Makiabe tamongan po, kabayan tala rin choir. At siya po yung lyrics kay TV Monitor, itamongan, Kristo. Kristo, medeka, Kristo, sinubli kang nebien, Kristo, datang kang masibayo, king kawakasan ni Panaw. Inyang ini gaganakan mi, oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon miya kay tintinape, ning biye, at ing kalis ting kaligtasan. Laim yung pasalamatan kaya ka, impepalarya mo kay matampang tala ka darapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakong babaming pagamuha mo, kingi kami nga sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, way pa, yung Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman po, ring kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang
Mayango na biye. Tanggapan mo sana kimaligay mong harapan. Pakaluluan mo kayo ngan. Gawan mo kayang karapat dapat magkamit kimbiyala nangga. Bankayabe ng Maria yung Birhenin doon ni Diyos. Isano se kayang esposo. Kayabe ring apostol. Lala na isan Simon. Ding sablang santo. At tinupad kimalmong kaburian king kaya kabaning panahon. Puriyan dakat paligayam. Kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalanang ga. Itamuan. Amen. Nga naning panalangin, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Masakit. Dapat nung mausta mo king Diyos ipata nga subano maging mayan ing mamatawad. Uling minunana katang petawaran ni nga pong Ginoo. Nga kapatid ko, abiyabiyata mo nganing manalangin king ipata nga subano karing amanong tiro ning Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, sablang marok. Malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Pagking kasopanin kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas ki sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mga sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung nalaw mo'y kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan, pamayapan ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alananga. Amen. Kapatid din kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keko anti Ipakita pong ini, imika kami atong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapan po, kaya kayo man. Kareng, King Bale, peace be with you. Karnong kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo'y Kristo, imila ko king kasalanan ng yato. Lulugod tamo, uling minunanakatang liguran. Mamatawad tamo, uling minunanakatamong pepatawaran. Mapalad tamongan, itamong mayayawos, kingapunaning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keko, dapat tigkas miyay nga mano mo, kumayop na ako. Talakad tapo. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karing katyo king pibale-bale, abe-abe tayong pangadiyan ing dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ing atyo ko king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, migit king sablang bagay, at pagnasan kong tanggapan da ko, dapat pauli na ning penandit era ko ay tanggap king sakramento. Humeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari tsuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko. Hemusano ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen.
Itamuhan po. Nung lukari ing lugod at pamikalugod kari at siya'y ay Diyos Ama nung lukari ing lugod at pamikalugod kari at siya'y ay Diyos Ama Talakad tapo. Manalangin tamo. Ginong Diyos, mapamakalulungi pa, yapag maying dulang ning kaya kanganak, anting metong at tandaning lugod mong makabuklat ka ring sabla, king metong ayatong alang lunos. Antina ning tinggap mi ing panagkat mo, ipatanggap mo naman kaya kami, ing sablang maging bunga na, ban ing mapaglunos mong lugod, mi kakatawan yat daya kaya kami, at pakinabang nandang parewo, ring kakaluguran mit kasalang, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Amen. Deng makasiklawod po, siklawod la, pangpangadyaning panalangin, para king halalan. Makihabeta mo nga po, Manalangin tamo. Banting daratang nga pambansa ampong panglokal na halalan. Hintune mag-ari, yoing kaburiyaning Diyos, amamantabe karing sa bilang bansa. Habe-habe tamong ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karasan ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, buwan makapamirayat. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makiti dapan lalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga manong. Iligtas mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yoing gawan tunay tuntunan. Pakramdam mo kami, Ginoo. Buwan ing kaya po ding kekaldoy ning mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Buwan ing dignidad ning tao, yoing palaging galangan. Buwan ding maluka ampong may na, ilaring migit may unang mitutukan. Buwaning pamanyese king kalikasan, aliyo milako pansin. Buwaning pamisan metong yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Buwaning banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan do, ring magnasang manungkulan king gobyerno.
Manalangin tamo. Itamongan. Pastul ning kaladuami, ampong talapagligtas ning neto sikluban, ing politiko ing pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkot ban sumuyo karing sabla, ampong dagul king kabanalan. Antabayanan mo ing politiko king bansami, antimo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politiko, para karing botante ampong kandidato, mamiye parangwal king malalagyo mo, at makasawag ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king ananangga. Amen. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. patron ng Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. papilang pong paganaka, bayo po ing pamupos at bendisyon. Kapabaluan po, King March 2, metong pang Domingo na po, March 2, umpisa na po ing maulang panahon ng Kwaresma, Lenten season, kaya katang Katoliko, sneka importante ini, ne po, at magumpisa yung Kwaresma king Ash Wednesday. Marano niya po, 2 ng Marso. Pero malugod mi pong pabalo kaya kayo, may kapag-meeting niya po yung Liturgy Committee, composed of different representatives kareng baryo, ang po yung PPC and PFC. King March 2, pabalo mi po rin ang pagkayarian na schedule ko. Ash Wednesday, marano niya po yung first mass, peki-consider mi na po rin lulub kareng opisina do, 6 o'clock in the morning. Paki-flash please. Thank you. At atin pa pong gatpanapon o bengi, 6 p.m. Peki-consider mi na naman po, ratang may kasimbang maranon, kibat ning office, ne po, makasimbala. Parokya la pong pareho reta, ne po. So, 2 masses, kaya king parokya, digdagan tala po. Nyaring baryong, malapit ko po king parokya, katangko pong muli, kiniking kaya katang parokya. Except, karingadwa pong baryong sakop tamong medyo malawot ne po. Santa Cruz, alas 8:30 ni Ngabak, iyabe mi ne po yung San Nicolas ka rin. Bakanta po, no po, magbiyahi kaya tiking parokya. Ang po yung San Isidro, alas 4 ne po ning katpanapon. Okay po? So, sana po, maranan nila pong in-announce din, makatagon kayo. In connection to that, may gapil na kayo po. Tina pong may kapamye, lanat, palaspas, ne? Malyari yo pong dala king kikatampong opisina. Rata pong may bendisyon last year, rata pong kikatang palaspas, ne po. Ila po rin masilab, bang gamitan tampong abu, gawan tala pong abureta. So ating ko pa po today, on Wednesday, pong magmisa tang Wednesday, dalayla po, ne po, kiniking kikatamong opisina. Bangkanita po asilab tala, bendisyon tala, at agawa tala pong abu. Ila po rin kikatang gamitan king Ash Wednesday. Antimo rin po, ding aktibidades king Holy Week, Maleldo. Makabalangkas na lang naman po. Ko, mabilisan mo to. Mabilis mila mo pong pasadan kaya kayo. Domingo ning Palaspas, Lunes Santo, sige ako, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, ang poitang dumungin ng pangasubling miye. Ne po? So, mahiyanta mo po, mas maranon, pamagplano, mas malago. Paskila po rin ni ganyan kintarpulin, ne? Nya, pesadan tala mo po, uling alata mo pong sapat oras. Sana po makatagon tamo karati sa tiyatayong kaya katamo po sarili. Every Friday, after Ash Wednesday, yapin ing dalaning cruise, Stations of the Cross, every 5 o'clock in the afternoon. Balang baryo, atin pong makatutok keng istasyon ning cruise. Pakilaway niya mo po yung kaya kayong baryo niya po. Pero of course, everybody is invited every Friday after Ash Wednesday. Ding manimuna, ila mo po rin baryong makatuki. No rin po gawan namong, well, agyan pong level 2 tanan, lahat pa pong direktiba, king IATF, king DOH, yan po king Archdiocese, niya, nung wala pa po, kini pong kilub in Stations of the Cross. Nung ating direktiba, at pwede tamong pong lumol, agyan kini pong patio, ning kaya katamo pong
Pisamban. Kadua po, din kaya katamo pong projects, matula ko pong balita kay kayo, imumunang dili, nyamo keng screen kakit, fa-flash ng Koyang Kiko, reality niya po, pwede ko pong lumawi bandang gulot siyo, king main door, now na, main door, there you go, palakpakan. Finally, yari niya po, king church, main door. Salamat, king kaya katamo pong donor, na po, king kaya katamong fiberglass. May lakwan niya po niyan, 250 years, yan po buo ne. Ringatlong panel, fiberglasses babo, ang po, king kaya katang church, main door. Nya, eko na po pepa flash, api na po ito. At kadua po, may gumpisa niya naman, Kiko, ing pangarap ng mako. Kasaya na tang mako kanini, tayong amanuan ko po yung pader, niya po mamasyalya kayo, niya po ka rin. Paninap na, mas minunahi pang meninap ka na ako Ay, among kasaya dayata, king tao San Simon, nung ing bakod, improve ya, or renovate ya, niya po. O yan po, this week po, pegumpisentane pong pepagawa, itang meto nga panel, I stand corrected, alwa po ining banda kaining stage, nunit ang banda karatan, damulag ka rin, tapapunta sa nuwan, 8 panels, buena mano, dakasalamat, at kung permission, announce siya, the Tayag family, dakal po salamat, Daday's family, kong Day Tayag, and his family, 8 panels, na po, for the meantime, pero yung gagawan na po, sample yung 1 panel, yapin po yan. Yapin po yung maging final look na po. Nung lawin niya po, talagang liklukan niya po, ratang adobeng ikwa kay lalam, ila pong gamitan kaya tang cladding kareng poste. Ikit siya po, reng adwang poste, adobe la po rin, may nikwata pong adobe kay lalam. Nung ating ko pong panahon, dumalang ko po kaya ta. Very interesting, there are 4 layers of adobe kay lalam. Believed to be the original pader ketang panahon na ito. Kaya ako po, sobra akong may excite. Napun po bayan ko na rin magobra, tinipaket alalam. Dinawi ako nung makanano daw pong kukulan ratang adobe. Ba't dinocument kaya po ito? Kasi malagad mo itang makanitang pamikatagon. And then lawin niya po itang libutad. Itang libutad. Yapi ni Ngarko, ning Pisamban. Yan. Very good, Kiko. Api niya, very unique, San Simon, kaya katam. So, bakod pa lang, kakita niya po, in design, in Pisamban. Babame ko, in precast kay lalam. Yan. Taya po pelitan, same design, yaita, aluwayang material. Ngini po, simento ya po. Pero as a save tala po. Save tala, marupok na la, pero save tala rin. Uling antikla naman po din. Ngining gawatan po, same design, but different material. These are tubular, made up of tubular na po, baka nita po, long-lasting la po. Sige ako, zoom there you go. So, kaya libutad, atin pa pong 4 panels, kaya tang bandang stage, another 6 panels, anya, calling, yung gustong tumulong pa po, although tina pong mag-pledge niya po, per panel po, yung kaya katang isipan. Bawa, meto nga pamilya, meto nga panel, or meto nga organization, meto nga panel, meto nga private citizen, o meto nga grupo, halimbawa, Zumba Mates, San Juan, Zumba Mates, will sponsor 1 panel. Nung interesado ko po, you can just approach me directly at malugod kaya pong i-explain kaya kayong detalye na po, yung detalye na po, balang panel. Pero ngayon pa mo, kapatid ko, dakal po salamat for making this dream a reality. May ngarap po minsan, ngayon po, alos at yun po, magumpisa na nga po. Po, may kakatuparan nga po ini without your generosity, without your help niya. Dakal pong salamat. At yung pantawli niya ko, flash niya muna, itang kaya katamo pong relikwari ng Apong San Simon. Hey, siksik, liglig, umaapaw yung bendisyon. Uling niya, kaya kayo pong saop. Yapin po yung pangarap tamo naman po, kaya yung banda kung kaili, banda yung buwanan kanyan. Kaluwalyo kita nga pong mama kalulu, o yan po yung akit yo. There you go. And then, kaluwalya po yan, candle stand. And then, kalugmo, apin itang relikwari ng Apong San Simon. Yun po itang first class relic. Iba siya po kayong butol ng Apong San Simon. Iba tayo po kayong Roma. At yun po kaya katamo, manayanya mo pong bale. Awas tamong reliquary chapel. That's the relic. It's a first class relic ng Apong San Simon. Thank you in special way our homegrown architect, Dan Bungay. Imig design po kaya katamong church main door,
with the help of our secretary, Kong Ji, ne, and some brainstorming from us, ne po. And then na po itang kikatamong Saints, Chapel of Saints, Ketang Lele Reliquary. That's also courtesy of architect Dan Bungay. Maragula pong sabre ng kikatamong pong anak, ne, ano po kasiga-siga sa sawop. With that note, thank you. Walang sawang pasalamat. Uling alam mo naman sawang kaya kayong sawop. And I can assure you and I commit to you our transparency and our accountability. Karang hanggang sa sawop yun po. Na po, may dalalangan po kayong kaya katampong parasan. At ma-report la po kaya kayo to the single centavo. Na po, with that note, thank you very much to all the religious mandated organizations, to our collaborators, the Kikatang CWL, the Knights of the Blessed Sacrament, for today's Mass. Dakasalamat ila po rin kikatamong collaborators, karing organizations. Karing chapels po, may gumpisa niya ng po Yambong, ang po PPC, Tito Wambet, mangonsultan na kayo po because by May 27 this year, magatlo na ako pong banwa, we hope to induct and install our official Chapel Pastoral Council and officers of our religious mandated organizations. So, ngayon pa mo po, pangadiyo kaya po nga Tito Ambet, ang po yung PPC, lalakaran mi no po, kukonsultamin na po balang barangays, and soon, each organization. And, karakal ko last, for our PPC RV, ita pong penalbenta mo din, I'd like to take this opportunity to acknowledge their generosity also in sharing their time, talent, even treasure. Our municipal coordinator is from the LECCOM, Ma'am Lens Intal, thank you. Our secretary is from LECCOM also, RJ, Ryan Nabong. And the takikatampong artista, the actors and actresses for the voters' education episodes, Ninya Balboa, anak talangan po rin Emiel Mandalo, Jorel Mañaco, Pia Balboa, Eliza Santos, Simon Santillan, and our editor, of course, our NSTP Social Communications Ministry, headed by Brother Kiko Franco. Palakpan tala po. Rening, wow, maka-inspire pong kayantabi mo po, magobra kaya katang parokya. Pasibayo, babalik niyo po yung kapasalamatan kaya kayo. At syempre, nga pong ginu, magkalugking ay ganaganang IT. Talakad na pong ini, tanggapan tayo, ing bendisyon at ing pamupos. Inginu, mantabeya, kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Ito ko yung buntok yu, tanggapan ing masusing bendisyon. Kaniting kapag masusyan eukaristika, pelad ni Jesus kaya katamo, ing meto nga mensaheng mapilit. Etala lalawen din kaya nga mano ang timong makule mong diskurso, nuni anting amon, amanyawad pakibat. Nung mamaus tamo king mapamakalulong Diyos, sa pilitan tamo namang maging mapamakalulo, metong ang mensaheng mapilit. At nung tatakot tamong itimigit king kaya katang kagaywan, biyasa tamong arapat, bitasa tamong arapat, kapamilatan ning sikanan, at ning bendisyon ning mayupayang Diyos, kilagyon ning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Umayin na kayo king kapayapan at lugod, kalupan ning lugod ning Diyos, kaya katamo. Salamat, King Diyos. Palapaan tayo po nga pong Ginoo, maya payabak. Have a blessed Sunday ahead. Mimingat kayo po.